sikahle kulekelela italenta laNkulunkulu liyekele because egcineni uNkulunkulu vele uta expose bantu labaphiwe uNkulunkulu labanematalente bangasabi ukuthi bawasebenzise lawo matalente ngoba bantu labanye batawuthi udlala lokhu kwakasathane lokhu udlala lokhu kwakaNkulunkulu konke udala uNkulunkulu kunjalo kuya ngokuthi wena ukusebenzisela ini kunjalo lokubalekile lokho ihlelo nomthombo wokuphila siyabingelela malangeni asisho ukuthi namhla ekulinde kusakata sinemfundisi langa sifuna kubuka sihloko lesibalekile sihloko lesihle kakhulu lesithi inkolo nemidlalo netemidlalo inkolo netemidlalo mfundisi wami ngicela ukuthi ubingelele uqala ngibingelele kuwe Dr. Thali bese ngivusela bukeli balelihlelo lesikhathi esihlena kangaka ngiyangivusela nonke egameni likaJesu amen. Uma singangena shiye endzabeni mfundisi wami la ungumfundisi ucotshiwe ubitiwe umemetela tindzaba letimnanzi tasekhaya ezulwini ngalapha ngiyathi ukuthi asithanda sport kodwa noma singeke sikhulume ngawe sifuna ukukhuluma generally ukuthi sport nenkolo noma sport nemuntu lokholwako kuyahambisana. Ngiyaphendula dokotela kodwa ngicela ukuthi lento ngiyithatha ngiyibeke ngalendlela engayibeka ngayo ukuthi awubeke uNkulunkulu uma asidala sonke wasiphe ama talent kwa identify ama talent akubi lula more special asisi njengami ngitibekise njengami ngikhulele ekhaya la kholwa khona la babe velenza bebhola akakazi ayidlale kwasanhloko so ke mina ngathola ibhola ngiyithanza bekazama ngatonke indlela saphila ngisesemncane ukuthi anginikede umsebenzi lo tawuvala ukuthi ngingayi kodlala ibhola but ngifostele nakaphunyukile naye ahambile athi lapha khona nami ngiyabaleka ngebanganini bami ngiyodlala ngebhola but kona ke iqiniso likhona lesekutheni kulesikhathi esakhula ngaso thina tuyobadali bethu ngiyacabanga ukuthi bekukhona lokunye lebekulahleka ngoba bekuthatheka ngathi ibhola kusona na udlala yona mhlambe akukho lebekulahleka mfundisi kungenteka ukuthi mhlambe kukhona lokuthide abantu labadzala libe bakwatela ukuthi uma ungayongena lapha soyongena wende naletinye izinto oyotifaka kuletinye izinto. Ngiyavuma dokotela njengoba siyacoca nje ukuthi kodwa mina into lengayikhula ngiyati noma lebe ngiyiva njengoba nawe uyibekisa labaningi bebakhula masikhula bakhuluma ukuthi mawudlala ibhola bakhuluma ikhandela kaJohane ukuthi ukhahlela lona so njengabo abantu labadzala ngithi lensindiso la kubo shothi mawukhahlela la shothi ukhahlela ikhanda lika Johana so ufuna ukuthi distance kulento leyo bangabuki kubona lo physical fitness yemuntu nje but babuyele ukuthi na udlala ibhola shothi kahlahle wenda sona so sengizama kusho lo ukuthi nangithi mina maybe kubo lendlela le bakhamba bayadi ngale ndlela nathi basivimba ukuthi singayi kodlala ibhola but especially ibhola not lolokuyi kakhulu bekuyibhola nje labalwa nayo so ke nasi sesiyakhula sasathi ukuthi ikhanda lika Johane mara naku siyafostela kuyodlala ngoba njengoba ngisho uNkulunkulu nakakubekile le talent likhona noma wazama wendeni kufana nemuntu lagcotshiwe noma ungabathi uyabaleka yebo uqobo liyakulandzela so ke ihamba njalo baze bafike la ekutheni inami ngiyayakhe inkulumo ukuthi bakhona namanje labasakholelwa lapho ukuthi ibhola inhloko yaJohane leyanqunywa yakhumbula le story eBhayibhelini ukuthi le inhloko yaze yanqunywa kanjani bekwende njani bona le ngalendlela kungayo ngiyacabanga ukuthi vela basasayibhola ukuthi lento lena ngoba iround nalenhloko cishe iround yeah so
lokucela lenhloko sekubo ukuthatha ukuthi kahle kahle ucele lenhloko ithatha ukuthi ibhola kubo ngisho njalo ngoba angithi uma sewukhulile nawe useyibona lento ukuthi hayi man kuthi na ukholwa kusho ukuthi ukhahlela lomunye lokholwa lo wanqanyulwa inhloko yebo kusho ukuthi ngiloko understanding yabantu abadala hayi kodwa kunebantu vele labakholelwa lapho nanyalo kusesenjalo nanyalo kunemabandla nje lakholelwa lapho uqinisile dokotela ngoba ngithi lenzaba yekudlala ibhola uma ufika nje kulamanye amabandla njengathi sine lento legcine sikhula siyithanda uma uthi afika kancane usotofika kumfundisi usuya-introduce akutshela ukuthi la sona la siyakhola silenza ukudlala ibhola siyisebenzisa yebo siyayibona noma umchazela ukuthi no it's not ibhola into tasemhlabeni noma umchazama kumchazela ukuthi no it's not about kusono or whatsoever because thina i-aim yethu ukuthi masidlala ukuthi lo muntu ba physically fit and kwesibili asigcina ngalokudlala sakha umuntu yebo because kuba khona into esikhulumako masicethe lokutawusita even naleli bandla ngoba umuntu akakhuliswa umuntu munye kuphela kunabantu abanye labakhuliswa nawe lo ungumfundisi lo ngakukhona ukufaka wena uyashumayela kunayetinto kunesimilo kunenhlonipho nalomtimba umuntu akakhiwa kuphela spiritual uyayibona nale physical kufanele umtimba ube sesimweni kunjalo manje kuliqiniso lingabalekelwa ke lo ukuthi bakhona vele abafundisi lebaya angithi nasisesisho umuntu nenkolo yakhe umnye vele akafuna ukuyilahla noma ungaba suyamqhazela umtshela wabamba lomunye wangitshela ukuthi ngathi ngikhuluma naye sicoca nje wathi mina ngeke ngilahle ikhongwane tasekhaya iBhayibheli isho njalo lengatshelwa kona ekhaya interpretation yakhe and yothola ukuthi yena leti khongwane usho lokunye ukukhongwane eyibona inkolo yakhe ilungelo lakhe so ke ngiloko lengishona ukuthi inzaba yebhola ne-religion ngeke ukuhlukanisa ungakuhlukanisa ngaloku ukuthi vele ukholelwa kuloku kwenhloko yaJohana whatsoever but kona for umtimba ukuthi ube physical ayisibhola kuphela any sporting code besenda just usushume umtimba and le talent afuthi lona lesikhuluma ngalo leli labaningi siyababona liyabathatha libabeke etinzaweni letitsite libeke neliplate etafuleni semuntu kungaba nguyeke lagcina ncena atimoshela ukuthi yena abesuhlanganisa kithi itinto naleli talent but uNkulunkulu eBhayibhelini angithi ukubekile ukuthi italent lakho ngilele takuphilisa litakuphembelana nendlela so ke and yena kasho ukuthi ulincedise leli talent mhlawumbe inkinga yilapho labantu labadzala labayibonako ukuthi okay uyohamba uyodlala lebhola awuyidlali nje kodwa kunalokunye lokukuncedisako ukuthi udunge labanye labakhona la egroundini la uqhamuka wena bangakuboni bebe nje kuseliphakathi nethi wrong yini lokufuna lelisito ngoba ngithi nifuna kuwina nidlalela vele kuwina sport singani ufuna ukuthi uwamukele noma uyadliwa noma udliwe noma uyawina kufanele vele kube i-matter of must ukuthi ngiwine lolusito libalulekile lona but ke kufuna sikubuke ukuthi ngilolinjana ngoba angise sihambisane neBhayibheli kunetinto iBhayibheli thina sisi nje special thina isikholwa iBhayibheli lingumkhombandlela wethu lathi uNkulunkulu akakufuni funa sikwenze sikuyabona so uma abe mina ngilofuna ukuthi le team yami ngifuna lisito lelisito leli against lokusho uNkulunkulu ngaphandle kokulifuna buye ngemthandazo manje kuleke into bakutshela nje ukuthi ngeke uthandazele kusi lo mfana shaya emagoli ngaphandle ukuthi kube nalokuncane latawo kusona lo goalkeeper angalo ukuthi abona 4 emabhola laqhamuka kodwa lokubalekile mfundisi wami ukuthi noma ungaba nayo lento iphake ekawusini ngebrukwini uma le talent alingekho alikho esikhathini esiningi dokotela labafaka letinto le talent lisuke likhona
angisifuna ukuncediswa phela yebo lona striker sethu siyamata ukuthi striker sethu edamandla ngeke balanze Dlamini bamfaka eground basinafaka lento le ngaboneka umhlolo ngoba usebona ifika la ukuthola sakhayinyula kahle izabe sekukholuleni ukuthi nangabe ukholelwa ukuthi lento itakusebenza kuyisono yini uNkulunkulu uyakuthokotela lokho ukuthi ufake lokunye lokuyakuncedisa esikhatsini lesinyenti angithina ukufaka wena lokuthi lo uyakuye angabi nemandla njengawe impendulo yami itaba kabili kuloko ukuthi akusisono nangabe vele ungakholelwa kuNkulunkulu because angizofuna lamandla sifuna ukuthi lo munye abone itilwane kumbe abone yini awukholelwa kuNkulunkulu but mina ngabe ungumntwana kaNkulunkulu ukholelwa kuNkulunkulu vela ufaki lutho kwakho nje umthandazo akunamandi akunasiwasho akuna yini lokufuselisa ukuthi njengoba sodlala ibhola nyalo ngifaka siwasho ukuthi lokho umthandazo manje angisilenza be sports kakhulu that's why abantu abadala bangayithandi ngoba vele ekugcineni unless ukuthi le team yamfundisa inthalo uyathiwa ukuthi ngifundisa inthalo mara uma ngabe encane le team siphola ngabamatu ukuthi hayi vela ngihunta into ekukhola kahambisana nato vela kumana lenzondo ukuthi angeke le team imali ihlala idlale nje ngaphandle ukuthi kube khona ukulekelela lokuthide ngenza kusono uma ngabe ungakholwa vela kuwe kusho kuyakusida right mara na ukholwa nonembeza ngithi ukhona ukuthi vela lokho umuntu nenkolo yakhe ngoba mhlawumbe inkolo yakho iyavuma ukuthi lokhu ungakwenda lomunye ayivumi ukuthi lokhu akwenda kunjalo lokunye mfundisi wami le ngaphawula la ukuthi abantu abadala bebasabela ukuthi ngiyacabanga sitawulimala ungayodlala ibhola ngoba utawulimala ungalimala futhi kulimala kwakhona akusilo uhubuka noma kanjani ukuthi utawuphunga angikuvume lokunye into kubamba memories la kimi ngoba ngidlalile ibhola kwafika lesikhathi angathi usikwende kanjani ngalimala kwavuka lesithupha lesikhulu lobhonzo ngakhona igcwa sicathula wasibalo mntwana uyayibona into lehloko umtshelayo ukuthi le bhola isikahle akaze akakhulume lesikhathi ngenhloko yaJohana buka nyalo ukuthi unjani ukhona sicathula lento le bengingafuni yona ngiyona le uyayibona ke lento le lokunye kwako lesenami lekukhumbula ukuthi lokwake lisayibhola vela kahle ngiyethemba ukuthi siyeva ukuthi umpolisi uthi akusona ukudlala ibhola kunjalo akusona kudlala lokho lokudlalako kunjalo ngoba tonke letinto tibekwe uNkulunkulu kokusithi voca ngato noma ngabe uyathi sida usho njalo wena inkolo yakho ingaphikisani nalokuthi sida kwakho kusho ukuthi akusiso sona manje dokotela ngathi ngoba sibafundisi babili ngoba thina ngisifuna encourage ukuthi vele abaphume ngala ekutisitini kona siyakusho nje ngoba njalo siyacoca ukuthi lema sesifeza benesono kulolo kwendako angakholelwa kuNkulunkulu akusisono kuye ngoba vele sona akasathi ukuthi sine lesikholwako uma ngabe kutafika khona ukuthi uyangena la kudlalwa khona bese bathi afuna ukhothe lo akufunakala sikhothe ngoba kithi kusona but at the end of the day bekufuna sine sikhona kuwina laba but akusilula kuba wina ngoba kufana ukuthi nje umuntu unakane asisimncela uthengisatshwala or whatever la thengisakhona bese wena ufuna ukuhamba uyokhuluma nalabantu labo ukuthi baphenduke lapha ekhaya eTavern kahle amagama asho ukuthi so ufuna ukulwa nalomuntu webusiness ngoba kusenawenda imali yakhe uphila ngako so ke akusilula ukuthi nami ngihambe ngiyokhuluma nemaplayer ebhola amfundisa inthali lento lenikhuma lapha kanti ufundisa inthali isona ufuna lo muntu ngimthole maybe individual ngikhulume naye ukuthi impilo whatever lefuna kuyisho so ngizama kuveta ukuthi masikhuluma ngesono ufuna sikubeke kube sobala ngoba laba incane ngeke bakuvisise kahle ufuna bavisise ukuthi kudlala ibhola or any sporting code akude sono lesikole
the only problem la ikhona kulesikhathi sifaka tinto mangabe sikholwa sesifaka lokuthile lokulekelela le talent leNkulunkulu la ungakholwa kulungile ngoba ngisawukholwa kude vele utawuthi uyalekelela ngithi wena ngalendlela yakho mara sikuthathi lokho thina siqhubeka amagaba sisingena ethuneni kulungile fani kanti ufuna sizame ukuthi sikuvede la kwekuthi uNkulunkulu lethalent ukuphila njengoba kuphile isebenzisa njengoba njalo thandaze kuye uqinquse kuye akuside nangu lomunye la uphiwe naye angathi umbe kushaya igitari ku sport umbe kuyini kunenkulumo nasisakhulu bathi gitari timbambo taSathane kodwa kulesikhathi lesiphila kude sibona leti timbambo taSathane tidlalwa khona la enkonzweni endlini yaNkulunkulu dokotela angisisho ukuthi letinye izinto dichamuke njani eBhayibhelini because kuliqiniso lelimsulwa lelo ukuthi sathi sonke ukuthi inkosi yemusic bekunguSathane futhi kahle kahle nakhuluma just ngemusic kwathiwa ngaSathane noma agcina aqoshiwe uNkulunkulu ngoba esane pride but music so ke lokhu bekumusic lonjani ngile ngisho ukuthi music angeke ngisho ukuthi ukuhlabelela kuphela ivoice kuphela noma wegospel ngoba inkinga la ikhona ukuthi laba labadzala noma laba labasibona lokudlala lemichingo noma basitimba taSathane igitari ukuthi bakusho ngoba Sathane bashaya igitari nasacula akwathi that's why ngithi angisisho lapho bathusa ukuthi ungazi uye lapha asathi kumbe babona simo sebantu labashaya leto tinto outside inkonzo ukuthi baba njani leyo i-difficult ngoba manje ikhona phela igitari enkonzo ikhona siyadlala bass guitar sijayive futhi sijayive so ke sibuye sithi uNkulunkulu ufuna simdumise kanti ngakho konke iBhayibheli liyasho lapha ukuthi David bebamdumisa ngama-harps instrument everything so that is why ngisangifuni ngoba la sikhuluma nebalaleli noma ababukele babe sebona ngasi siyaba misleader nama nginasiqiniseko ukuthi Sathane bekadlala lemichilingo nedingathi ukuthi mina bekadumisa ayingilozi yaNkulunkulu lebekadumisa so lokho ukuthi abantu abadala bese bathi nawudlala igitari noma ushaya imbambo taSathane more especially weCostini thina khathi sikhula bekunalo weCostini la ushaya iCostini la bathi ushaya imbambo taSathane ukuthi bebakuthathela kuphi angikaze nami kodwa mina nawe singavumelana mfundisi ukuthi akukho lokunjalo angangikholelwa lapho iBhayibheli liyavuma ukuthi simdumise uNkulunkulu ngendlela linjalo iBhayibheli and italenta lami nangabe likushaya igitari kumele ngiyishaye le gitari to praise noma ukudumisa uNkulunkulu letinto leti dokotela asisi njengoba ukhuluma nyalo ukuthi angeke wathi ukuthi ushaya igitari ukufala under sports but the thing is talent talent lelivela kuNkulunkulu because the umuntu lo ushaya maybe lead guitar or bass guitar ushaya nawo noma ungahleli phansi uze uvela ube kumnandi so talent lapho kuNkulunkulu so ke angisisho ke ngala kuletinto ezinjengaleto ukuthi uma bengidlala ikeyboard noma ngidlala igitari ukuthi khona engakulanza ngithi ngifuna ukulekelela ngathi kungala kuleti zabade ibhola ngala ufuna ukusebenzisa skill sakho angiboni ukuthi ungafuna lokunye nje ukuthi ungakhaya umuntu angakutshela ukuthi ahamba ukhoma lo uzosina ushaya lapha vela noma ucula kuvakala la eculeni ngiyakufaka ngoba kukaningi labaningi babamba ukuthi basebenzise something ngakangena lapha acula uthola ukuthi basabe kungasaculi yena nginetinto la disebenzisako ufinala kulama sports lesikhuluma ngawo siyasibona noma singakafiki lapho siyasibona lapho boma athletics lomnye ukuthi bam disqualify basikhona la kudlile titsakamiva letenda ukuthi akagijima abe semandleni angatsinwa tikhona nalapha emabandla ledubusi ngoba ncena astina ngi experience ile mina lento ngayibona yebo hayi bandleni but somewhere
uma ungayinothisa lento utayibona kunesitayela sokuthi nyalo kube ne-worshiping team thola baphasana amabhodlela lawo emanti wena utshela ukuthi banatha amanzi lapha utawusina uhleli utapha sisukumani nisukume hlalani phasi nihlale phasi ngathi anginiva kahle siyayibona kusilanda la ngoba sibhizi senomsebenzi wena usiva kahle hlalani phasi phakamisani intandla siyayibona lento ukuthi hayi manje ngake balenhlanhla leminye umfundisi ngimvakashela ngamtshela ngamthipha ngathi hayi la ubuka lento la abantu abasinoma wenda njalo esalonke lamabhodlela watsalela wangifonela mva ngitshela ukuthi hey bowuqinisile labantu bafaka something lapha noma kungasibo cocaine or whatever but net dusingisho ukusizakamiva lo usingeni wine lokuthi umuntu malapha angabe nemahloni nasakhuluma lapha vela lalela yena hlalani phasi nihlala phasi sikumani nesikume anginiva kahle songazuza ungasosimtshela ukuthi ucula kahle phela wena sitokhona kungena kahle bongasiva kahle manje enkonzweni angisakuphendulana sengisho ukuthi kulethi kwetindo kwakhona vela kuyalekelelwa but angiboni ngala kumagitari ukuthi ngaba khona ukuthi utawufaka ukutawulekelela lesandla ukuthi ngetingalo ukuthi cheshise kakhulu kuthi nasokudlile vela nasovela la uzobevetele njengamanyoni ngoba bakhona phela abashaya na uzubona icobo ukuthi hayi lo muntu lona nje kusesenguyena kodwa bakhona labanye imfundisi labaphiwe lo muntu ayishaye lento ngikhumbula linye lijali lingasekho emhlabeni likhola lelijaha belishaya lento abuya ishaya nangengcoza baningi dokotela nabo Moses Ngwenya Soul Brothers ngikhumbula na Ray Phiri na Ray Phiri naye bayishaya ngathi usibeke kanjani ishaye ayibembekala ngemzini linyana ngisingalinganiso ngisayi ndo umuntu angibona uswena ngoba lama scenario phela nayena mara ukuthola sebambe ngala nje sibeka ipractice lento so uma ngabe sesiyangathi lokwanyala labanyala ngeke bakhona kwenda laba utalenta la labanyalo uthola singafuna sabe na something letamncedisa labanyalo baye esikolweni laba bathifunzele ngekotela the polish the cobra nale the oil afake msipha so uyayibona lento ukuthi sifuna kungena manje la egijimeni ngiyakubona la ufake iKanyamazane Marathon Club t-shirt uyagijima mfundisi udlala ibhola usayidlali manje angisayidlali usichazele kahle ukuthi asikho sono ekudlaleni ibhola kunjalo kodwa kulabakholwako kusono kulekelela ithalenta lakho kunjalo kodwa na ungakholwa kulekelela awati lutho ngiloko lokholelwa kuko ngiloko lokwatiko and therefore awunasono wena akunjalo ngifuna singene la ngoba kwesiginci noma igitari bekuyi by the way sindlula kodwa kuliphuzu nawo kuze kusibantu labaphiwe uNkulunkulu labanemathalente bangasabi ukuthi bawasebenzise lawo mathalente ngoba bantu labanye batawuthi udlala lokhu kwakasathane lokhu udlala lokhu kwakaNkulunkulu konke kudala uNkulunkulu kunjalo kuya ngokuthi wena ukusebenzisela ini kunjalo lokubalekile lokho uma ukusebenzisela ludumo lwaNkulunkulu ukuthi abantu babone ukuthi uNkulunkulu udalile na wamnikeza ithalenta kuleli talenta wende lokhu nalokhu lokubusisa labanye bantu lokungabaqalekisi labanye bantu umusic uyasibusisa noma ukholiwe nakudlalwa emapiano la miculo yanyana na ugcine sokuthi linyawo noma inhloko yabo noma ungeva ukuthi bathini mara lo mculo uyayiva lento ukuthi hayi
imnanzi and uya appreciate ukuthi uNkulunkulu umphile lo ekunene and ukubona ukuthi baphiwe la akusikwati kwemuntu lokho kodwa kuphiwa uNkulunkulu bese ukhipha lento leta ujabulisa labanye abantu that is the plan yaNkulunkulu leyo awube sinaka sidala sidalelana ukuthi sihlukubedela abanye ukuthi whatever lonayo kufuna thokotisela abanye abantu ubaphathe kahle labanye abantu uyabona kusiletha lapho uthi ekutheni nalomculo bathini ma lyrics lamagama lamagama kufuna ukuthi akhe kunjalo angabhidlidi angathuki kodwa aphilise umuntu nakayilandzela lengoma yakhe eve ukuthi lo uthini ngayo akhone kwenda ngcono kunendlela bekenda ngayo njalo ngalabanye mafu manganiketwa ichance asho ukuthi ngemculo wazimbenje njalo ngaphenduka ngenda kahle phela kuphenduka kusiyo ukuthi uphenduka sewukholiwe lo lesikubona kushiya lokunye kuguquka entweni mhlambe letinganakeki usuku uphendukile usukile angathi ukuthi ufuna kuthini lapho kuliciniso kakhulu dokotela umculo akuyi ngokuthi bathini wekholwa kuphela umculo uyakwenda nje ukuthi uthola ngikhumbula mina nami ngiseselijazi sesemncane nje lokwenda ukuthi ngibe neligcozi lokuthanza music kakhulu Masoul Brothers awube lekhathini esisakhula ngoba coca indzaba ngaze ngathanga newayilisi bengihlala ngihamba ngiyiphethe uyibekela emahlombe ngihlala ngiyiphethe uyiphatha ngesandla Soul Brothers manje angisele ngisibhala incwadi I love you bhale ngifaka emaphaseliche ustaff kayithathe oyifuza manje bengithatha le ngoma sihamba phepha lami ngikhonzela kulezo ndaba so uma ngidlala le ngoma leyo hayi ngitive akonge ngathi kuphelele nangibhala le ncwadi ngiyibhala lapha ngishavana lo music we Soul Brothers ngaqinini so sengisho ukuthi umusic ayisinto lengasi kahle whether ngishajwa umuntu lo kholwako noma lo ngakhona mayine emagama lesimilo la khuluma into leyakhaya noma letinsimbi tikhala titodwa uyeva ukuthi hayi phela la kunendzaba lokuxoxwa ingiletha la ekutheni babe emfundisi kuko konke lokwendako kusuke kunesizathu kude umculo longasuka ube umculo ongenasizathu ususa endweni lethite kungaba buhlungu kungaba injabulo kungaba kubonga kungaba kukhala bese le story yasicoca sesiyasiva le story nathi siyangena kuso labanye babo into yabandlule kudo awuvele nakasayo nawusiyabuka lento nayo lento lena bebe ngihlupa so uyasitakala uyahileka yebo ayisingimngedwa nangabe simbenje wadlula la ayihlabela lento so bengingibani mina uyabona leti ngoma leti yakuthiwa kufikile mlongo bakhuluma ngamake kuhamba kwamama wakhe bosona bakhuluma umama bekangishaya ngithi uyangihlupa mangikukula akhonza esontweni enkonzweni angishaya ngithatha ngathi ukhombisa impilo so lento leyo uma ayihlabela labanye labakhulako labashashwako noma laba bayibona ukuthi awukanzi izona azabe so aze namhla bedume kumbe atiwa waqala ekhaya bamfaka iswati bekathatha usimake uyamhlupha kanzi akamhlupha selololalela kuyabona ukuthi namhla kahlahla bamhlupha bafuna kumfaka endleleni awubeke so sesho ukuthi kunjalo dokotela sibuye lapha babelanga kuleti tekugijima sikhulumile ngakusita lekungasiti la egijimeni angiboni ukuthi ungathi sida lapha la egijimeni dokotela angathi singayibeka kanjani angicale ngakimi maybe itawuhamba ifike la itawufuna la utayifuna ngakhona wena izabe kugijima sisingibekise kimbe ingake beyingekho bekungekho liphupho nje lokugijima kodwa bengigijima esikolweni but kusi ugijima ngoba esikoleni basigijima ekhaya bebanganandzaba nokugijima bebayisupporta leyo kugijima
but ke lokwakami njengoba ushilo usubona skipper sibaleka Nyamazana Marathon Club lokwakami kwaqaliswa ukugula okay ukugula wasn't aware ukuthi ngiyagula kuyendeka ngalinye ilanga ngilapha emsebenzini la ngisebenza khona kunelikhona nyana ngithi ngiyajika ngibona kusizwila emehlweni ngasukuba mnyama ngibambelele emirini nangihlele mina ngivangasa umtimba wami ushona phansi kazi kwendeka lento le bengimkhulu ngemtimba vela mina original ngimkhulu kakhulu nabatiko bayangathi vela ukuthi hayi lento zavela siyayade nekudlala ibhola bomkhulu umtimba lesikhathi lesocishe bo portable ngase bengisengumfana yeah okay so uma bengasebenzi leso sikhathi leso isikhathi sokucala umtimba wabamkhulu khase ngisebenza nemali uyala uthanda khona kanzi nani into yasekhaya ngikwathi ukuthi umtimba wasekhaya so beni overweight but into le beyikhona uNkulunkulu masikhuluma ngelithalenta bengingena stage mangijayiva nawo usho ukuthi lo muntu lona labaye baze bamala ukuthi lo mtimba awumsizini but kwafika lenye ilanga la ngafika ngabana lenkinga ke ukuthi ngibe ukuthi ngathi kuba khona ngidisturb ngafaka dokotela afika acheck athola ukuthi i-high blood naye ngabe ngisi-aware ukuthi high blood yini ngifaka ama-drip kanjani wathi no sekufuna ungene ku-chronic and ufuna uluze weight dokotela i-weight njani manje ukuthi ufuna walke noma uhambe lapha emusakwadi ukuze ukuthi i-high blood icontroleke so ngaqala lapho ke mina lokuthi ngicale ukuwalka so uma dokotela ngingakungena emlonyeni athi ufuna uluza kancane njengendoda eAfrika kwafikani engcondweni yakho ngoba phela nawo unemtimba sithi uphilile lo muntu wena lo ncama njengami bathi kusho ukuthi yagula kimi dokotela ngendlela le njengoba ngisho ukuthi bengitshela mina ngokwengcondo bengitshela ukuthi right ukuthi uphilile njengoba ngisho ukuthi bengiactive ngijayiva umjayivo wakho wetinyawo ngitshela nje ukuthi konke kuhamba kahle but ke uma sekafika sangitshela yena dokotela kwase kuvuka lokunye engcondweni yami kunetinto lesikhuluma sinabo baba sisihlanganisa ingubaba ukuthi boba careful isizo lasikhula siyaphambili khona lokubuyela emuva lokudabana kusincane lesisikhathi ungasakhona ukwenza into ngendlela lefanelekile la udokotela wakutshela hey no ufuna ulungise la ngoba imoto ayivumela ichubeke ngiyakuyo walker ngisena lokho phambi sathi isimbi ngibona ukuthi angeke ngikhona dangihlekisa ngebantu ngoba kufuna ngihambe la ku-gym khona abantu babuke ngikhona umtimba omkhulu ngcono ngiwalke nakhona lokuwalka uyakwazi kona dokotela lapha eMgwenya kule ground ngisebenza khona lapha eMgwenya nangebehla laba phuma emsebenzini bangibona lapha bahleka ukuthi wendani langa na ngicala lapho ngibuya ngizama ukuphendula igama lokusita ukuthi usita ngayiphi indlela ngiqala lento ngiyawalka dokotela ngiyabuyela ungifaka uchronic ngifuna ngithole amaphilisi high blood ngiyachubeka ngiyawalka ngiyachecka ukuthi hayi no ngathi sekwehlile kuyehla chubeka njalo ngendani futhi ngiyalekelela but hayi lokhu ngendlela lekahle hayi lokhu kabi lekelela lokuba overweight nalokuthi kune high blood lefuna yehle kuze ukuthi ngibe normal so ngiyachubeka ngiyayibona le ukuthi iyangisebenzela na ngisebenzela sengicala ku-organize ukuthi awunayo imisilelo lena sekunemehluko etintweni letiningi nami leti khona le bengingadinaki but ngitibona ngathi ti-right sekuba khona ukuthi hayi sengisitela abanye abantu maqala ke-organize ama-walk u-5 kilometers ngibide bogogo abantu abadzala angisengibona ukuthi njalo nanga after 6 months ngihamba ngo-check-a udokotela usichubeka njalo nami ngisiweight ngiyabona nawo amabhloko ayehla njani iyachubeka so ke ichubekile le nto seyidala lenzayo ukuthi akusala kuba neclub ngithi awusita abantu so ke uma sifika la kule talenta lokugijima kukhona liyafana nelebhola liyafana nelebhola
bakhona labatisitako because angisinalo linemali linemali so ke uzophume number 1 ufuna ukufole le mali kufuna utisite ukuthi manje labanye ke kuyadlula kuloko exercise lokuthi uya practice umuntu afuna ukusela gijima yatilungiselela sekufuneka bese angete nalokunye eceleni baningi lesibabonile nalesibatiko uthola ukuthi umuntu so winile maybe win i-complete marathon bese bathi hayi ngeke ayithole enyalo le mali basafuna ukuchecka kahle ukuthi khona lesisuspectayo ukuthi ngathi lo muntu bamdisqualify ngoba khona lebakutholile ukuthi akufakile le azama ukuthi sita ngakho so ke in short ngizama ukusho ukuthi vela like ugijimeni nakhona cishe kuyafana nasebholeni kunebantu abathi sitako uyesibhakeleni nakhona bathi sita uye ku swimming ngisishort wekuswima ngisishort wekuswima but le sibale kusibhakela vela ngisibufuna nemuntu kune somele nothito lobekiwe ufuna lo muntu lo usibhasha bawulethi inkanyithi ngengamana tibone nje ngaphandle ukuncena uthi ushaye ngemandla baba so ufuna kube ngale ndlela kusincene kufuna ufake lokuthide so bese but le into lebalekile dodela inye kuphela ufuna siku understand ukuthi donke into esikhuluma ngokuthi sita iBhayibheli nasifunza ngoNkulunkulu ukuthi lo ufuna ukuthi simsite ngabo yebo uma uNkulunkulu akanamsidi uma uNkulunkulu abekile kuse talenta lakho leli uyaphila ngalo bawusebenzisa labanye labakusebenzisako whatever when truth uyaphumelela uhlalo njalo yebo just ukuthembela kwemthandazo so nala igijimeni khona labakholwako labakholelwa uNkulunkulu labathembela uNkulunkulu lebamathi uNkulunkulu kude la kumehlulako bakuthandaze bangena bafike baphumelele sebakhona ke bosipholanga lababona ukuthi hayi la ngeke ngikhona ngifaka lokuthide ukuthi lokhona kuthola amandla lokhona ukufaka lokuthide uthole lamandla baze bamangala ukuthi hawo nje usase normal yena ngendlela lenda ngayo into lesikhathi ngiyitshela abantu ngithi lokunye uNkulunkulu uyakuyekelela ngamabomu uma ufunza incwadi eMahubo 50 umaqala lapho 17 yakhuluma uNkulunkulu ukuthi ukwendile ngathula ngicabanga ukuthi mina ngifana nawe abese segcineni utawusena nasangenelela kuyakuwe uyakubamba klephu kodwa atakulekelela so ngakwenda wine lelanga exposure kubonakala ngathi ngibula ngomhlaba because we expose nje uthola awunalo ukuthi omlwebo khona eqaleni isikhathi uthobe so sengisho ukuthi akusikahle kulekelela ithalenta laNkulunkulu liyekele because egcineni uNkulunkulu vele utak expose ngoba ngisibala ukubona uba convince ukuthi nguwe kanza akusinguwe bathatha simandla aqhamuka uNkulunkulu kanza isingo lamanye amandla uyekekile egcineni masaka expose yena akusabi mnanzi awube i-club le uyiqale nini mfundisi and inebantu abangakanani kumbe bayeta baphume kumbe kune membership leni banayo esithatha nje through ukuthi ngapha ama programs lenawo lathi awendeka litikhathi lesikude njengoba ngicale ngingasho ngosi sicale ngalama fund run 5 kilometers basi 2017 sase siyaregister sikube i-club officially kwaba ne-NPO sayiregister ku Athletics Mpumalanga sivele ibe under i-umbrella then sasiyacala lapho sesiba nema-race lesiba nawo lafaka i-5 kilo 4.9 or 5 kilometers ne-10 kilometers kwaba ne-21 kilometers lesicale ngawo ngaleto sikhathi leto kwase kuthi 2022 ngesikhathi se-COVID kwaba khona i-break after i-COVID kwase kuba khona into lefika kwenhlitweni yami ukuthi no ngoba lapha kulesikhuluma nge-21 kilometers iphuma kaNyamazane yojika eKharime bese ibela kaNyamazane so ke angithi sinesibantu bemoya silalela umoya so ke kuyafika enhlitweni yami ukuthi no asengifocus kaNyamazane
because the club yakanyamazana so so kuyibuilder ufuna ngendlela abantu bakanyamazane babe bayi-own bayadi ingadominate abantu bangaphandle ukuthi batele kutogijima ngoba kunema-prize bahamba babuyele emuva so ke sekuba ngiloko ukuthi after the covid sesicala sesishintsha lama-route siba ne-4.9 ne-10 kilometers lokusho ukuthi le 4.9 ne-10 kilometers kugijinywa within kanyamazana ayiphumi ukuthi kuyakathekwane kumbe but i-aim yethu ukuthi dawubiyela le 21 mabantu bakanyamazana sebayadi ukuthi bane-club yabo yakanyamazana ungabi ukuthi kuqhamuka abantu bangaphandle badogijima bese babuyele emuva saba kuyibuilder ukuthi labantu bala ekhaya kanyamazana kufana nabo Soweto marathon kudominate abantu balapha eSoweto ngoba so ke sikuprocess manje ukuthi sifuna lokuthi siyibuilde ngokuthi bantu bayadi ukuthi kune club la ekhaya kanyamazana so kuma programs lesinawo ke edokotela inyalo into lesi-edile ede i-2 kilometers sesiseba ne-2 kilometers ne-4.9 ne-10 kilometers i-2 kilometers sendelela abantwana labancane because wena development kuthi Dr. Ntali nakachamuka utane abantu abakhe bayithuncane banga 5 years or 4 years babonile ukuthi banga talent bathanza kugijima uma auto register ku register Dr. Ntali nabantwana abaregister so kulama programs esinawo kwamanje sine race lesitaba nayo mhla ka 28 March 29 March 2025 siyoba ne race khona lapha kanyamazana lefaka le 2 kilometers ifaka ne 4.9 kilometers ibese ifaka i10 kilometers so ke kulama race kulama route lawa la 2 la 3 kunema registrations lendiwako lafakwa asisi lapha kule 2 kilometers njengoba ngishilo kuba ngi-30 kulo 30 sisine ku register umuntu lomdzala asisona 2 abantwana asisho ukuthi abantwana afuna babhadala wena just ukusendela usuba monitor babambe bangadogijima bangena emgwaqweni kubhadala wena umuntu lomdzala kuphela lo 30 sekuba ne 4.9 yala lesebakhulile labo babhadala 50 nayo igijima within kanyamazana sekuba nale 10 kilometers le competition vela sebhadala 120 inema prizes bomake nabo babe ama category ngokuhlukahlukana ukuze kufika le pass so ke ihamba njalo cishe le race lesinayo then ke lokunye lokuba khona labanye bemncane bafuna ku register abantu siba register njani sine link lesinayo lethi www.entrygeek logiking geek entrygeek.com www.entrygeek.com sekuba ne manual registration sibanayo ngamhla ka 28 February lapha kanyamazane complex from 2 o'clock just labo labafuna ku register labangakhona ukusebenzisa ile link online then sibanayo ngamhla ka 28 before the date of the race nakhona lapho sibanayo futhi ithuba lokuba register khona lapha kanyamazane complex ngo2 lapho sabesenda nale collection bayathi labagijimi bawo si collection noma register kufuna ba collect ma race numbers abo ngalelo lelo ke siyobe si register senda nale collection nayo ke bekunene niyayiva kuyawuba kugijima ngamhla ka 29 kuMarch kubalekile ukuthi nangabe ufuna ukuvocavoca umtimba ubajoyine bobabulanga kule kanyamazane marathon club ngoba itawo keep ama programs lahlukahlukene njengoba uqala ngamhla ka 29 uthi registration yenda mhla ka 28 angithi it's online bayenda kule www benimbala manje www.entrygeek.com ivuliwe yona ivuliwe awube sekusimhla ka 28 February kuba nalenye registration la abafuna kubhadala manual then ivulekele bona from ngo2 emini khona lapha eKanyamazane complex sekuthi ngamhla ka 28 kuye March sesiba nalenye registration
before the race ngomhla 29 khona lapha kaNyamazane complex ngo2 nayo futhi from 2 o'clock. Lokunye futhi lokuhlele njengoba sisho sithi asikabukanga ngoba sibe nenhlanhla ukuthi sibe nema sponsors. Ngicabanga ukuthi kubalekile ukuthi ngwabonga kule platform le. Asikabukanga ukuthi sifuna ukuthi enrich. Sibuye lokuthi sifuna ukuthi sithuthukise iprovince yethu ngema athletics thuthukise le talent. More special khona lapha kaNyamazane. So sivula le platform le ukuthi laba lasebane abakupension abayete lapha bato register free nabathoba lona bathola ama medals nabo. Siyacabanga ukuthi kutabe sekuyabakhuthata ngoba angisini iBhayibheli liyasho sibatana bakaIsrael bahamba 400 years. Ngicathola dinga gugu timbahla dinga tsabuki nyawo tanga ngadabhamuka. So sikunempilo to walk. Cishe lokho to. Yeah. Kodwa kuyabida. Angisho monetary. Ngisho ukuthi kuyabida bona. Angisiyonke into lenempumelelo. Lenyela ngisinangivuka ekseni ngoba every day ngiyavuka. Ungavumi. Yeah. Thola simadola avumi. Wengabo 5. Mina sonke isikhathi so siyami program vela lengenayo 3:45. Every day ekseni ngiyaphuma ngiyawalka nanzambama afternoon 5 kilometers ekseni 5 kilometers nanzambama. Tigebenga utsabi ukuthi ngathi la kuphathamisa ngaleso sikhathi. Kumbe vele ngoba ufit utawugijima. Labanye baye bakubuda ukuthi awusabi. Ngithi kokuqala mina iBhayibheli ngilifunza 365 ungasabi. Kwesibili lengivamise ukukhuluma ngithi akudele ngidakusaba ngoba ngisangijoli. Kube ngiyajola bengidawusaba ngoba singivela ngizivela ngithanda utawuva ukuthi umkami uvana kumbe ndamthola lapha awokha khona. So mina ngoba ngidathi nje ukuthi ukuthi angiqala umuntu. So ke that is why nalabaningi akusingimi kuphela. Ngiyacabanga ukuthi nalabaningi laba wokhako ngoba sibaningi besiphunga ngathi sikhuluma ngathi la emphakathini la. Kunabomake kunemajabu kunebantwana laba wokhako ngale class le. But mina yami bendulo nabangibuda ukuthi awusabe mfundisi ukuthi ngidawusaba ngoba ngiqala nginoJesu. Uma ngabe ngisaba sho sikhwathi into ngidade ukuthi ngiyadenda. Ngithi dawana ukuthi vela khona Dlamini utangithola noma utawutshaya nebantu singidamthola. Utawufika ngisendlebeni intamba ngitshela ukuthi hey bobona Dlamini usufuna ukuswima sengabe sengiyahlala. Manje umsulwa. Mina ngikwami ngathi kusimusula. Yeah. Kuyabida ukuthi boca babulanga. Nami ngizame mhlambe 1 or 2 days ngibe mapheleke emva kaloko but hayi mapheleke akhishwa ngiko lo kodwa kuliqiniso lisekutheni uma uthi voca uva lo mtimba ulula nala madolo uva alula kulula netinyawo kuliqiniso busabi khona kuliqiniso lelimsulo lokushoko bona akusilula lokho ukuthi vela uma utawubana lokuthi uma utavala mapheleke. But uma utawena nje ngoba mina ngenda mina ngiyadivocavoca each and every day except Saturday na Sunday. Okay. Saturday ngiba busy endlini mkwethu notami Sunday ngiba concentrate hotel song. But each and every 6 months ngiyakadokotela. Okay. Just go check. Ngoba ngisikahle lokuthi walke please uthi check angisabe ngikhona ukuthi checka wena ukuthi but lokuthi bathathe letingadi bema results basho ukuthi ngathi shukela uphakeme lokwenda ukuthi bese uyabona ukuthi asikhathe shukela na ubiyela kusasiyothatha futhi after 6 months basayo no konke kunormal bona angithi ku fast off yebo akusho sakeke kodwa kumele sithi nakekele lokubalulekile lo singafi sithi wula singafi iBhayibheli lisho njalo ube umuntu athi vele noma ngendani vele ngidofa usuku reckless na kunjalo ufuna impilo uyinakekele kunjalo kahle kude umuntu ofuna kufa emfundisi kude umuntu lafuna kufa noma iBhayibheli lisho wonke umuntu kumele afuna afe kube but kude umuntu lafuna kufa uma singaba nechoice nje ukuthi uma uNkulunkulu angathi bonke labafuna kuphila baphakamise etandla awusonke nalaba ngasakhona lutho nami nje ngokubona ngihamba onke lamalanga labaye bangibuthi singifelani phela ngisaso walker la emgwaqweni abantu aba-understand labanye basingifelani labanye bo taxi driver lomnye nje lenye ilanga uyangibona ukuthi hey
uthola usendoda noma ungayindali lo shukela ngakaze akade la ukuthi utshela senginashukela lo shukela ngakaze phela yekela lento umuntu uhlalele nje uphumule nawe utawufa mzi ngeke uhlala ungafi ukuthi utawuzifa lo ngithe labantwana la emgwaqweni labahamba lenye langa ngithi ngiyahamba kuyashisa bese libhodlela lami lemali nganatha lamandi aphela sengiyahamba ngithola lomnyama ukuthi ngisa ice block ngithenga la ice block ngiyahamba emva bukaphani lomkhulu umunye ice block sengisho ukuthi kunetinto takhona letingenda ukuthi ube discouraged kunetinja la emgwaqweni lesikhathi seyachamuka la yakhonkoza thina la kuwe ugcina ijel safo netimoto abashayela kabi uyabona netimoto kuningi nje lokukhona sengisho ukuthi akusilula yebo akusilula but ifocus la likhona nje ukuthi as long as ngidawati ukuthi emtimbeni ngidiva physically fit yonke letinto lohlangabetana nato tingakhiphi buka la uqonze yakhona bekunene sihleli nemfundisi la bekumnanzi ngicela ukuthi babe usale ubhalelisa angibonge kakhulu mfundisi dokotela wami ukuthi ngithole lelithuba lokuthi ngibe khona la ngiyacabanga ukuthi channel NTV ngibonga nakhona ukuthi bangiphile lithuba ukuthi ngibe la ndokhona nekhuluma nebabukele emakhaya nami ngishaya nami sibusiso ukuthi uNkulunkulu avule iminyango nangabe beyikhona ivale evalekile khona la avule nakuwe dokotela lo msebenzi lo wendako umuhle kakhulu ngoba naku nje nangiphuma la abantu abaningi amase kuphumile batawubona akusingimi nguwe lo wende ukuthi nomsebenzi ube muhle ngikhona nami kubonakala so lengingakusho nje kokugcina ukuthi uma umuntu afuna ukuregister la ngale kumshile kancane noma umuntu afuna ukujoina tuke kaNyamazane Marathon Club ngashare inombolo yami ngisho la kuze ukuthi akhone ukuthi angithinze sikhone ukuthi sisitane inombolo yami ithi 082 661 4818 082 661 4818 so mina ngi one band ke dokotela lokunye kwabo bani what ngise vela ngisekuthini la social media ngena ku WhatsApp kuphela sibonga kakhulu kumfundisi langa niketa lithuba lekuthi sitewucoca la ngetemidlalo enenkolo sibuka ukuthi ingabe uNkulunkulu akathokodini ngawo lesikuthola ukuthi ayikhona konke uNkulunkulu yakuthokodela kuphela nje nangabe sithi sita kabi ngiloko lokungasikahle usathisile nangemcimbi lebawa nawo siyathokoza kakhulu bekumnanzi sinzawonye emalangeni sihlangane ngalokudaba